Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kasorkar jelah haduk mentah kadang yai persyang ban yo ya kejaka naga benta ban shna ya ka police outpost hajan ka jingking Sherpi khanang ban ai ka jing syakri syakipat ba bat ban pensuk ru yaki haga let kawan habadon ka jing thang kali ka bajur bha nadu Sherpi shadu shathain operashalong Menteri Ketenat Penroisor Kesorkar Uba Hamletson Doling Hagjinya keren bat gilat pathai kubor ulai tu baya kajaka balatmu ban shnaya kane ka police outpost ha Sherpi la kamtrai da ka Shillong Cantonment Board nrei kat bagani kajaka ka bayar kumba RA card AA kadai ka bahap hapo ka jingpet jingmi jong ketenat PWD Kesorkar jela Nanti kalau hadirin ba mensusnem ngalawan ban pet penjengok angtai po Sherpi berkat jengwan juga tim Sherpi ngalalap ba kadun kecaka ke balai thli kum tu bat ngala ye keren ne slop bat babun ki rawashnong baki nong shnong juga paslong kumili kusensi ki baki kwa bandan no daka polis opo santai po Sherpi umbar kum ba kalong hi menta ka polis opo so ko jilu perantai de kalong ko senjar ba ki bri jingi banlet ban rum pan mi antu sobat ko weru ladala banora edika polis opo sini ka hirap amta ka jengong skan jong ka jeni jengwan chikri ka jengi ba kumta teter di lalit inspection barpok inspection ila ke dalam buat ki department juga kumpau barkadan syarata jika ka bulan Afrika ka balai di hak tu kecil kedua pada yang ila yang ba kedi kita jika biar kan saya ka police post di hab ong kumta ka mur blalong ya ban piti kana ya ka jika kedi ka jongno di ke bakalong menta lakfat ya di meeting hadirin ba ngayon jengtip ba nakliang jang ka juga cantonment defense ka persang ban kam jubor kam ni ka jaga hantai badong ba ka tu ka jaga kadang ni ka jaga juga defense lan ba ka hapo ka jengpet juga defense ka ba office inten ba buati di dalam juga ka solango ba ngam hap ya ka di ka jengkam joki ya ka di ka jaga hantai di gelum ni dia kami tinggal kat bagi officers banyak kena kalau kena kementah di kena kementah kebagi khat banyak meeting kampar polis pemkot marbagan hap kudo biang sabui banyak meeting nam tak kena kekam di tak kue ke ba syai kelong ba nak liang ke jonga kerpang badang liang ke officers kepada meneru la penting kan keren syai ba ikwa ba kata jakai kede bandar ke polis pos ni mehap ba ka kantomer kan kam ya ke di jaga mana dia kan cuma kalau kan balai kan dia fight ba dan penyok baik dia juga sekarang usuk mengikum kerja beri inang syak kerup syak ni juga kam tam ki bos pai di kenore juga kalau ba long kita juga harus minta kam pala bentip wan ba kada kejeng kam jubor yang joki di pokok macam pi kalau ba nganyeng banile ban persen ban ya kun dia ke kam dekat kejeng dalang jadi ki officers yang jaga piluni dan yang jaga polis pada yang juga district administration bagi piti kenapa kata juga kedai juga piludi mar boros kata ke juga antai kedai ba lapet la sumar lani kedai poka custody juga piludi ya kata juga ga all Sherpi juga tidak mar bakawan ko proposal ke batamai basnato jing batamai dikira ano to juga kasa kuntu Berapa kesak tu, kemudian berapa? Tang nomor apa kata kerja kesak tu, kali pihak yang sebuah kah kantonmen. Ya kita rungi mehak. Maki ki omba nomor apa kali ke ul Sherpi ke klub tergam syu, kerja di berpihak noski. Kata dia ke excuse kerja kadang bamla yang lalu lagi omba kerja kahi, kerja jom ke piludi, baka berang terakhir di piludi, kemudian semar kadum syahadu mata di juga piludi. Dikira ikal lahir ke area jangan dikau polis opo santai. Maka malam mata polis pararu dika yeng mat bersongwai ke dika santai. Bakal ligawar ke jenjar bah. Kam tam ki babun ki sebuah uthan meliam cuy stay. Kalian supen biru kam shan. Kata tu polis man bapli dah kendong biar ni ar menurut so. Bapi dia kena hantai mereka long pedeng kesentak kan. Ki beri orang kam sign consent lah ki le ki verification tu. Ki sok le sebuah ka police station. Tiada orang don tak kan suk sebone. Rekum bolong mata. Lobur ku ke cenjar ba. Patang ki beria balik ru. Ki habis sendral lagi samur ki ramba bagi jom maskan jom jaga.
dia kata pasuk bai bai kuat bakal long tai dia kata kalau long patip dan tak kena pergi jog jengele persang dan tinggal winyo nam ta kajing ke safety jong ke brio jungi ke dia kerja ni mata borang episode ke brio dia kerja ti ke dia kerja kemno ke brio lada ke safety kemno pina pet mensua ka tu ke jeng ka don ka hai jong tu ke jeng long tak ni subuh mara ik ba bon ma kies ke jeng ja brio nem tai ro subuh brio bos wan bat nu ra khlem subuh sepi ha tu wa sepi antum sepi poyo thlong da poy ka do ka banta ka met subuh ka met jong brio no ko thlong ti ku ya so ka kre ka bakhan ma ka po sa long na sa ban na ko ban ke ro tu ti ka mo sa long ban pensuk ban san ban dia dai ki brio na bos niu ka ar long ban ya da ya ka jing bret pathat ki brio ya ki nyur ki yer sakwa serbi kata musat dia dalbok ba hakani ka jing persam ka junga mayo ban kerpat uci besar uci besar ulah yo semua ya ka jing kerpat dia ka belum specify nam ta safety berkudu dalam nam ta environment tu mulai rap sa art rulak badakan ni art rulak kepada ka CMS UDF skim tu uci besar malio art rulak balakir fencing itu barak we ko sepi bat omdang tak taru la buru bat ki street hang tu ka banai ka jingsan bo jingsan ta ki dong leki nawan betalong pemna pin mesal guru pemna su ki buru berbanyak minta kam don su mencoba penilai dia yong Dengan ya itu sawang sepi ben break plastik break luar bar ke buah sepi supaya untuk besar ikut isu ben dilakir mata mulai liarat musuh